Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musiele le Augustin Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go le mmogo ka tshedimosetso. Without any merits, the president is refusing to be held accountable, refuses to be interrogated or investigated. Tse di kwa sekgwe mo kgasong eno solofela go utlwa fa mosekaseki wa dipolotiki Ngaka Mkhuseli Vimba a re kopo e itlhaganetseng ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa ya go emisa thulaganyo ya go montsha mo maemong ga se kgakgamatso. Whenever something happens here, it's Cape Town law enforcement that is always here first. Moeteledipele wa Democratic Alliance Gordon Hill Lewis o tlhagisitse maano a gagwe fa a ka tswelela go nna meiara. Tina was my best sister, not just a sister, but she was my friend, my sister, my protector, my teacher. She would teach me the things that I don't know. Modiri wa setlamo sa Cartrack Tina Dladla o tlhotse a bolokilwe kwa Soweto. Mo go tsa metshameko United States e butse kgaisano ya sejana sa lefatshe ka phenyo ya dino di le 4-1 kgatlhanong le Paraguay. Mogaetso madume tsa segonjono re simolola ka gore motlatsa moporesidente wa ANC Paul Mashatile a re ANC tlile go ka konosetsa lenaane la yona la bontlhopheng ba bonmeiara mo ditoropokgolo tsa naga beke e tlang. Le mororo monnasetulo wa ANC mo sedikeng sa Joburg a sa tlhalosa ditšhono tsa gagwe tsa go ka etela pele mo masepala-mogolo o. Mashatile o netefaditse fa e le gore batlhankedi bagolo ba ka kwa godimo ba lekoko ba le supa ba samagane le morero ono. Mashatile o tlhotse a eteletse pele letsholo la lekoko la go tsamaya ntlo le ntlo kwa Alexander mono Johannesburg gompieno. ANC e fetotse mokgwa wa go tlhopha bontlhopheng ba maemo a bommeiara go ralala naga lekoko le letla maAforika Borwa go ba tlhopha. Monnasetulo wa ANC mo kgaolong ya Greater Johannesburg Loyiso Masuku go begwa a le gareng ga ba ba tlhophilong go ka etelela pele masepala ono o mogolo. Le fa Masuku a sa batla go tshwaela ka ga ntlha eno, Mashatile o rile baeteledipele ba lekoko ba sekaseka morero ono. The African National Congress has got the national officials. That process belongs to the top 7. So you can redirect that question and allow them to talk about their process. We are not part of the process. We have agreed that we will attend to this matter in the coming week. Khabagare baagi ba kwa Alexandra ba tlhagisitse matshwenyego ka ga dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo. Motsesetoropo ono o ntse o faraferwe ke dikgwetlho tsa metsi le motlakase tse di amileng dikgwebo le malapa ka tsela e sa jeseng diwelang. So kuba nzima ngoba kakhulu kuhlala kungena electricity futhi namanje bengizela are go agahela go sena motlakase ibile o ile go baka kwa ga mmagwe. Ngizoyenza ukuthi ngiyenza amaflower wami ngapha bese ngibuyela ngale ngiqedelela ukusebenza. Mashatile o tlhomamiseditse baagi gore lekoko le tlile go itlhaganedisa morero wa thebolelo ya ditirelo. We want to go where there are challenges, like here where we are is a women's hostel, and quite clearly there are difficulties here with water and electricity. In the ward we pick up those problems even at the flats. Go ikwadisetsa ditlhopho go tla tswelela mo bokhutlong jwa beke e tlang. IEC e fopholetsa fa bašwa ba ka nna diperesente di le 17 ba se ikwadisetsa go tlhopha. Mashatile o rotloeditse bašwa go ikwadisetsa ditlhopho. Moeteledipele wa Democratic Alliance ebile le meiara wa ga jaana wa masepala-mogolo wa Cape Town Gordon Hill Lewis o tlhagisitse maano a gagwe fa ka tswela go nna meiara. Hill Lewis o itsisitswe jaaka ntlhopheng wa lekoko wa bomeiara kwa Hanover Park kwa Cape Town. Moeteledipele wa DA yo e leng gape meiara wa ga jaana wa masepala wa Cape Town Gordon Hill Lewis are le mororo a ntse eteletse pele masepala dingwaga di le 5 tse di fetileng o dumela gore DA e santse na le namane e tona ya tiro. Hanover Park e tletseng digongwana tsa disenyi e aparetswe ke mathata a mantsi a loago ke le leng la mafelo a Hill Lewis a reng o batla go tswelela go a tokafatsa ka go beeletsa go mafaratlhatlha a botoka le ditlamelo tsa bašwa.
When I walk the streets here of Hanover Park with Tony, and we met an auntie together, I remember it, and she said to me, you know what, there's lots of issues, but whenever something happens here, it's Cape Town law enforcement that is always here first. Carl and I have spent many a day with omas and uncles across the city, crying tears of joy when they receive ownership of their council house that they've lived in for decades, but they've never been allowed to own. And now they're taking it for the first time. Then we cry tears of joy with them too. Gareng ga maitlamo a gagwe go baagi ba Cape Town mo dingwageng tse 5 tse di tlang ke sepodisa se se tsepameng, maano a gagwe a go tlhoma lephata la sepodisa sa matseka sa masepala mogolo go tlhola ditiro le ditirelo tse di ikanyegang. Moeteledipele wa lekoko la MK Jacob Zuma o tlhotse a bua kwa rallying ya go ka rotloetsa batho go ka vouta kwa Western Cape kwa lopile mongwe le mongwe go ya go tlhopha le go busetsa lefatshe kwa bathong. Everybody must vote so that we take our country. We lose it by me. Just imagine. We've got laws in this country which are the laws of the whites. They came with it from wherever they came from. The base of intellectual Roman Dutch law. Isn't that so? Roman Dutch law is the key of our laws. Are we Romans? Are we Dutch? So why do we keep these laws that are putting us into tyranny? Oh my God. I'm telling you, when we win, we take. Inyanga yomi darasa ishinja mthe. So ishinja sector. Moeteledipele wa lekoko la Action SA e leng Heben Mashaba o itsitse tokolo ya palamente ya lekoko e leng Darren James jaaka ntlhopheng wa lekoko wa bomeiara kwa toropong ya Cape Town. Mashaba o dirile kitsiso eno ka kwa sekolong sa Voorsport kwa Hanover Park kwa Cape Flats. James o tlhalositse jaaka moeteledipele o leng goreng o na le maitemogelo gape jaaka mokgaratlhi wa dinako tsotlhe segolobogolo jang mo dikgatlhegong tsa baagi segolobogolo go lwantsha diritibatsi ga mmogo le bosenyi. Today, fellow South Africans were gathered here in Hanover Park to reimagine the city of Cape Town can be. And I'm incredibly proud of the candidate who will lead us on this important fight. Darren James is not a politician who speaks in slogans. She always has the receipt to back up what she says. She understands the reality that faces ordinary people because she lives this reality every day alongside the communities she serves. I first met Darren when I was the mayor of the city of Johannesburg. We were combating the scourge of drugs in a community, opening a clinic and a drug rehab center, and she approached me to speak to me about the challenges facing her community. Even then, I saw something special in her, a deep commitment to the people around her, an unwavering passion for South Africa, and determination to fix what was broken. Little did I know that 10 years later, this journey would lead us here today, to the heart of Hanover Park in the Cape Flats. Cape Town, Darren James is your champion. Re boe gape re go amogela bogaetso mme re di tsweletse ka gore mosekaseki wa dipolotiki ngaka Mkhulise Vimba a re kopo e itlhaganetseng ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa ya go ka emisa thulaganyo ya go montsha mo maemong ga se gakgamatso. Dikgang tsa kgato ya ga Ramaphosa tsa go ya ikgolaganya le kgotlatshekelo sešweng jaana di sonetswe maabane bosigo morago ga gore ditlankana di romelwe kwa kgotlatshekelo ya Western Cape.
mosekaseki wa molao le dipolotiki ngaka Mkhuseli Vimba a re dikgang tsa kopo ya ka bonako ya mopresidente Cyril Ramaphosa kwa kgotlatshekelo di ne di solofetswe. The only thing that could have stopped Parliament from doing or would stop Parliament from doing its work would only by way of the President interdicting Parliament to say that you have followed all the processes, nominated people, but you can't conclude the process based on wrong facts as the President alleges. Vimba a re potso ke gore jaaka go ntse ga jana ke pegelo efe e tsamaiso ya go ntsha mopresidente mo maemong e tlileng go samagana nayo. I think the President is within his right to interdict Parliament, and that's the only way, in my view, except when they were agreeing on notice to say that I'm taking the report on review. So as Parliament, you can't act on a report that is being taken on review. A re Ramaphosa o tshwanetse go kgwedisa kgotlatshekelo ka ga go itlhaganela ga kopo ya gagwe fa kgotlatshekelo e dumalana le mopresidente le go atlola gore Palamente e emise tsamaiso ya go montsha mo maemong go raya gore Palamente e tla bo e sena tlhopho e nngwe gape ntle le go tshwanelwa ke go leta kgotlatshekelo go konosetsa tshekatsheko sešwa ya yone ya pegelo e e rulaganyeditsweng go tswelela ka Lwetse. Kgabagare moeteledipele wa African Transformation Movement Vuyolwethu Zungula o tlhalositse fa lekoko la gagwe le tlile go nna kgatlhano le maiteko a mopresidente. That impeachment committee can only stop its work only when a competent court has set aside the independent panel report. Now, without any merits, the President is refusing to be held accountable, refuses to be interrogated or investigated over his conduct. Monnasitulo wa komiti e malebana le go ntsha mopresidente mo maemong Makashule Kana o rile ka se tshwaile ka ga morero ono fa moeledi wa Palamente a santsa seka ditlankana tsa ga Ramaphosa. Modiri wa setlamo sa Cartrack e leng Gcina Dladla o tlhotse a bolokile kwa Soweto gompieno. Botshelo jwa gagwe bo khutshefaditswe go sa le gale kgwedi eno morago ga go idibala kwa dikantorong tsa setlamo sa gagwe sa Cartrack ka tsaka Rosebank mo Johannesburg. Dladla o fitlhetswe a idibetswe mo tirong ya gagwe morago ga gore a tlhokafale mo kantorong eo. Lesego la gagwe le ngokile leitlho la gagwe la baagi go ka latela dipego tsa gore a petelediwe go ka dira le fa sa tsoga. Dikeledi di ne di tshologa jaaka pula fa motsadi a ne a laelana le morwadie yo e neng e le pilara ya legae la bone. Lerumo mo dipelong tsa bone le tatlhegelo e kgolo. Kgaitsedi Dladla o tlhalositse mogolowe jaaka seikokotlelo motho yo neng a mo lemosa ebile gape le tsala ya gagwe. Gcina was my best sister, not just a sister, but she was my friend, my sister, my protector, my teacher. She would teach me the things that I don't know. And I am honoring you today because of Gcina. Kisokhumbula siswam. Kutlo botlhoko e tseneletseng fa ditsala di ne di dikaganyetsa le ka sela gagwe. Ba gakologelwa mosadi yo neng a tletse monyebo ibile a rata go tshega. Ditsala tsa gagwe tsa go tloga kgale di ne tsa mo gopola le go mo tlotlomatsa. I'm grateful for every second we had. Thank you, Gcina, for being the proudest part of my childhood and for staying in my life all these years. Rest now, Gcina. No more pain. May your lovely soul rest in peace. Jaaka fa batla pitlong ba ne ba kokwane go gadima kwa morago le go lebelela botshelo jwa gagwe. Malomagwe o ikuetse go mekgatlho ya badiri go tsetsepela le go lwela badiri ba ditshwanelo tsa bona di gatakakiwang. Cela ubulungiswa makungalungi ecela ikhomishana kaMadlangile. I am asking for justice. If there's no justice, we are calling for the Madlanga Commission of Inquiry to intervene or any form of commission to fight for our rights and fix the wrong happening. Rest in peace, my niece. Dladla o robetse boroko jwa leruri mme bao a ba tlogelang kwa morago kutlo botlhoko e tla dula e le teng le dintho tseo di tla tsayang lobaka go fola. Ba lelapa ba re ba tla batla thuso ya baitsanape ba semolao
ka ntlha ya fa ba batla dikarabo le gore bosiamisi bo diragadiwe. Re boe gape re go amogele mogaetsho mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore bana ba le babedi ba motse wa Madabane kwa ntle ga Lwetregat kwa Limpopo ba ba tlhokafetse morago ga se go tweng ba belelwa go ile gore ke botlhole ba bolokilwe mo letsatsing la gompieno. Akonaho Siphungu wa dingwaga di le 9 le morwa rragwe Otewa Tenjeni wa dingwaga di le 6 ba tlhokafetse morago go ja dijo tse go dumelang fa le tsentswe botlhole. Mabone wa dingwaga di le 27 e le bong Thelma Siphungu o latofadiwa ka go tshela bana ba gagwe botlhole mme o latofaditswe ka melato le mebedi ya polao. Bana ba motho Akonao Siphungu wa dingwaga tse 9 le Otewa Tenjeni wa dingwaga tse 6 ba tlhokafetse morago ga go ja dijo tse go belaelwang fa di tsentswe botlhole. Tirelophitlho ya bobedi e tsweletse kwa motseng wa Madabane gaufi le Lwetregat. Ba lelapa la ga Siphungu ba utlwile botlhoko thata. Dipelo tsa nna di robegile ka tse diraetseng mo lapeng la Yesu, then dilo tse di diraetseng di kwisa botlhoko and botlhoko a teng wa re umatsa ke gore re a imelwa a re gone selo. Baagisane ba re ba tshositswe ke tiragalo morago ga gore basimane ba le babedi ba tlhokafale. Re kwele re sa iphini ra kwa re maketse gore na o dire eng mo motho wa borena but ka re tseba gore gona le modimo ke ena a tsebana re gone o bona gore ke ena a tsebana gore o di ene o tlhaile ene ka lapeng la Siphungu ka lapeng la Tenjeni. Ne re lebeletse ntho tse ngata mo banang ba le re lebeletse gore bana ba le ba ka no ba a future tomorrow, ba ka no ba doctor, ba ka no ba di-teacher, maphodisa. So ntho e diragetseng re ka se blamele mma bona gore why mma bona a dirile ntho ela ha re tsebe gore go diragetseng mama bona a dirile ntwela. Mokhuduthamaga wa tlhabololo ya loago Florence Radzilani o ne a tsenetse tirelophitlho mme o ikuela go baagi go ikgolaganya le badiredi loago fa ba na le mathata. Tengwe le gore e kwisha botlhoko lapa le la ga Siphungu ne le kry-a support ya government. Bana ba lene ba hwetša di-grant tša bona kokoa bana le yena mama le yena ne yana le area we mo a berekang gona o re go ile ga tlhagaeng motho a ba tšea a ba nagana gore bana ba tshwanetse gore ba fete mo lefaseng e re kwiša botlhoko. Mabone Thelma Siphungu o tlogetse go kopa beila kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Tshilabosiku ka Labotlhano. Dipatlisiso di tswelela pele ke Katlego wa dikgang tsa SABC Madabane. Lelapa la ga Setshego kwa motseng wa Kabe gaufi le Mahikeng kwa Northwest le lopa gore bosiamisi bo diragadiwe morago ga polao ya ga Yvonne Setshego le lesea la gagwe ke amogetse ka 2018. Bone le Doki Motsamayo yo go teng o bone tiragalo eo ba ne ba bolawa setlhogo mo ditopo tsa bone di latlhelwa mo mantlwaneng boithusetso a Mesimeng mo motseng. Tatofatso kgatlhanong le balatofadiwa ba le bane di gogetswe morago mme dipotso tsa malapa ka ga kgatelopele mo kgetseng e ga se di tsibogelwe. Ba lelapa ba tlhoka dikarabo tseo di ka tlang fela fa balatofadiwa ba ka tshwarwa. Dingwaga di le 8 tse di fetileng ba lelapa ba ne ba tshwenyega fa ba sa bone morwadi wa bone wa dingwaga di le 28 le ngwana wa gagwe ke amogetswe wa dikgwedi di le 3. Go latela seno masaledi a ga Yvonne a ne a fitlhelwa mo ntlwana boithusetsong mme dibeke morago ga moo ba bona a ngwana mo ntlwana boithusetsong e nngwe mme morago di ne tsa thubiwa fela matlhege a tsona a ba gopotsa seo se diragetseng ka batswa setlhabelo bano ba le bararo. Re sa le 4 dipatlisiso tsa sepodisi di santse di emisitswe ebile bao ba latofadiwang mo molatong ono ba bona ba tsamaya mo motseng. Ga gona mapodisi a tlang rra ha ba tla ba tle go mpotsa gore di-result tsa reng ba botsa nna ke lebeletse gore ha emaga ke tle go bolelwa gore re tsamaya ha kae ke bona ba bolaihela jana right through ba tshega ka nna ga ba mpuisi gore bone ba ja monate ka gore bone ba na le bana ba bone nna ba ka ba shule. Le fa Setshego le motsamai ba kgone go ka bolokwa masaledi a ngwana ona ga ise a supiwe gore a ke ona. A ngwana ona ise a bolokiwe mme go itla hao ga iseng ke re nne le tlhamalalelo ye re tlhamaletseng gore puso e tla gore bolela mapodisa a tla gore bolela gore ba hitlhela ha kae ka kgetsi go diragala eng go le boyanong yana santse re taboga mo le ha ke riana
ke nnela mo dikobong ke simolla go tsoga ke nnela mo dikobong ke a tšholediwa ke irametlo ke pelo ene ke tle go shwa ke se ke bone marapo a ngwanake. Sepodisi sa re se santse se le mo motlhaleng wa paki e nngwe. Dipatlisiso di tsweleditswe mme re santse re le mo motlhaleng wa paki e le esi mo ditiragalong tseno. E tla re morago gore re kgone go ka ikgolaganya le paki eo le go itse kwa leng gone o tla tlhagelela fa pele ga motšhotšhisi foo a tla botsodiwang gone. E tla re morago ga foo go tla tsewa tshwetso ya gore a molato ono o tswele pele fa pele ga kgotlatshekelo kgotsa nnyaa. Dipatlisiso tsa DNA mo morerong ono le tsone di santse di tsweleditswe. Kgabagare kgetsi e gogetswe morago nakwana. Zebulon Maine, SABC News, mo motseng wa Kabe. Mo go tsa metshameko United States e butse kgaisano ya sejana sa lefatshe ka phenyo ya dino di le 4-1 kgatlhanong le naga ya Paraguay mo Group D kwa lebaleng la Los Angeles Mabane. Valorin Balokane ke motshameki wa ntlha go nosa gabedi mo motshamekong wa sejana sa lefatshe fa e sa le ka ngwaga wa 1930. A re lebeng kgang eno le tse dingwe tse di amanang le sejana sa lefatshe. Tlholo ya sehlopha sa Amerika kgahlano le Paraguay e tlisitse thabo le tshepo ho balatedi ba bolo ya maoto ba Amerika. Babui bana ba neng ba tswa lebaleng la Los Angeles ka mora papadi ba ne ba keteka tlholo ena ka ho tantsha le ho phamisa mohope o tshwana le wa lefatshe wa nnete. Mme bongata ba bona ba re papadi ena e ne e le e nngwe eo ba kekeng ba e lebala ebile ba tlotla mokgwa o sehlopha se bapetseng ka teng. Ecstatic, amazing. Yes, sir. Did you watch the game? I did. How do you feel? Because if you feel the way anywhere we feel, it's amazing. It was a great team performance by the U.S. It was electric inside, the chants of USA. It was just amazing. It was the best sporting event I've ever been to. Stellar. I would say 110%. Amazing. This is the best stadium I have ever been to in my entire life. I watch football. I do everything in the entire world. But this venue right here was stellar. It was great. 100%. Vibes are 100%. 100%. USA! USA! 4-1, man. How do you feel? Great, man. Amazing game. Yeah, great game, great win. USA! Papadi ena e ne le ya pele ya banna ya mohope wa lefatshe ya ho bapalwa mobung wa Amerika ka mora dilemo tse 32. Mme ba tlankana le naha ya Australia ka la 19 Phupjane toropong ya Seattle ha Paraguay yona e tla leka ho phamisa dikausu ha ba nkana kgahlano le Turkey Santa Clara. Ke Mahudi Molapo, ditabeng tsa SABC. Motho etsong di le ka lo tsa segonjono go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o re le ga bosegangwe.